Agip, ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan, naragsak nga ingkay panagdengdengag. Ti surat nga intay drama ita ket impatulod ti pagayam akayat na ti agpailinged itinagan a Norman ti Oscares Ramon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, tinak pay drama ita ket may papan iti mismo abagik, adon tinanggagak akapadpada to'y padas ko. Ngam oray no kasta, kayat kulat tamat amang ngagan ti pan nakaidrama ti mismo abiyag ko. Nakababain man, ngam mamatiak ama kaibati daytoy iti adal ken inspirasyon kadagiti padak adumdumngeg. Nang runa kadagiti kaskanyak nga itinaminsan ket nagbalin aparikot ken irresponsable nga ama. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysan. This is the day that the Lord has made, that the Lord we will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Ay, tumal na ka man, Norman. Tapos ang pagtala na nga igad kay kung arumati kumansyon. Abay, bawal ay iti agkansyon ha, edita. Saan abawal? Ngam nakababay ti kastangar aramido. Nabarbartag ka. Ngam Christian song pailaang mat tinapilim nga ikansyon. Uray kumamat no di mo pigsaan. Ay, unay kan aya, Norman. Talaga amang ibabain ka. Anong kumati nakababay ni Dararamidak? Awan mati iti panagkansyon ko ha. Di ka katagyaman, tauray kastuya. Amuklat ta ti kumansyon ti kaspalsong. Awan amom abakbakat. Saan ang nasaya at apaglulukwan dagita ang kansyon, Norman? Ad dalaang nga agbasol ka iti kastangar aramido. Iso ang nasaysaya at laangan no tumal na ka. Nawatam. Itaman pa ang nasapa ka abimangon, Julie, anak ko. Kasano, kat alas 7 matan ti umuna a subject ko ita. Saan akas idi nga alas 10, iso nga uray maladawak amariing. Mala, ayabam nga roden ni manang mo. Agraman jay amayo tamangan tayon. Apag husto, nakaluto akon. Manang Gladys! Tatang! Umay kayo manganan! Wan, umayon! Kanya nga tinlutom apamigatan tayo, bakit? Nagprito ak iti tuyo, itlog kan longganisa. Iso ti pamigatan tayo. Mala, sumango kayon di talamisaan, kaidasar konti kanan tayo. Idita! Oh! Idita! Lungat ang tarinaw! Idita! Oh! Unay ka, Norman. Nabartag ka man. Anya kumain na bartag ka. Abay, bawal ay tagbartag ka. Idita! Ay, saan? Saan abawal, Norman? Sige, naginom ka pa eh. Agbartag ka laang, aging gaitik kay kayat mo. Ay kauna. Di talaga nga yan. Di na kami pakibibiyangan na. Tadyak mo daw dawatan kang gati pag ininom ko. Hey, jak amo kan ka, Norman. Kanayon lakit di mat nakasta. Lumaklakay kan. Ngum imbes nga agnakam ka. Saan mat takas lakar karumat adumulduldo ka. Tumbal na ka ba? Nakaduha man ako na ako. Aglisi ka mong ganda itidalang ko. Tas sumrag ako. Di disturbo na. Maturog ako. Kaya't kung dayagin na. Sa dino ti ayan ni Nanang, Tatang?
Diyan ka mo Ni Manang Gladys ngay. Diyan ka mo. Away kami na birbirukam dagiti tao nga awan dito'y balay. Nan, mangtad kayo man nga rod iti kwartayo, tabalunak ama pa nag-eskwela, tatang. Ha? Ikandak nga rodan tani, maladaw akon. Awan kwarta ka. Ni manang mo Gladys ti pagdawatam. Ta iso ta da trabaho na. Sigurado nga da kwarta na rin jay. Awan mat nga rodan dito'y balay, nasapan sa arimuar. Ay ganda magam ni nanang mo ano da pa'y kwarta na. Iso ti pagdawatam. Tanong siya, awan may go. Nagsuldo kami ngagpaiso di kalman. Ngam naabakakmat iti sugal. Gan ininom mi ti daduma. Iso nga awaning kwarta kapulos. Nagsweldo kan samot tan, Norman. Wan, apaya? Nan, mangtad ka man mat iti pagpalingkik. Tani, naibusan ti bagas. Agraman daduma masapsampol iti kusina. Ingka pa lang umutang iti tersena ni Mari Janet. Tada pangaramata kiti kwarta. Na, apay nga ibaunak ngay amapan umutang kat adda nga rod ta sweldong. Adda nga rod pangaramata. Tangaramatam ko ma. Pagpuuna kiti sugalan. Ay unay ka, Norman. Napatpatag ka di dayta. Ngamti ka nun ti pamilyang, ha? Na, rugyan nakman ako na ako ni tita. Kasano? Kat kasta Basta! ka mat- Di nakman malasay. Norman! Sige, tumaban ako. Di da kun urayan. Mangan kayong tulatan ta sigurado ang marabyanak nga gawid. Oh, at iti balatom, pare Henry. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, 5,000 ko naman pare. Talaga takil ti pangabak mo ita. Ay, wala. Kasi na, nakasubutak magbasit pare. Ay, layos man nga rodin at arak pare Norman. Lagid di Mala, ayabamon dagiti kakadwata. Ibagam ta mapantay wag happy-happy. Iti sigod mo't lang nga pagpapanandayan pare. Wan pare, mayat ijay, taado ti chicks. Ay kawana. Adong agpaisaw ti liw-liwat ti mata ichay. Wan, iso nga ayabang idang tamapantayon. Tay, agkagatalan ti karabukob ko. Makain-inumak unayin itaarak pare Henry. Ay, rabi imanan. Ngam aging ga ita, di pa'y simmangpet ni tatang nanang. Ay na, kasladi ka pa'y laang nairwam ijay amayo. Kastamot akanayon ti aramid na. Nagsweldo daman siguron, iso nga aging gaita katawan pa'y. Sigurado anapan manen ijay sugalan day chay. Wano saan, madama manen ti inumda. Ay, ni tatang talaga. Laklakayanan, ngam jay inom kan sugal na latamot ipang pangruna na. Day takat nga ron. Sakit isupay ti addaganas ng agungat numabagbagaan. Gawod. Nasaya at matasimangpet ka, Norman. Ne, itaman pa'y asaan ka nabartak anagawid. Uwan ngagpaiso tatang. Limpyo kayo mat anagawid. Awan ganas kong uminom. Tanaaba ka kiti sugal. Manon. Dumal na ka. Di na ka rin sermonan ta. Mga nung matipab ko tang iwan mo. Norman. Saan kumamat akasta ti panagsasauyo ka ni nanang, tatang? May sakamat. Tatang, Nukunak at tumal na. Tumal na. Maminsan lang ka diti sao. Napulot ti ulok. Tanaaba ka kiti sugal. Iso tumal na kayo. No? Diyo kaya't ada kayo ti pangidas alak iti pungtot ko. Nawatan niyo, ha? Abay, awan da dumaama si Daya. Nateng laki da kanayo nun. Uray gumamit no at dasagpaw na akarni. Awan mo't apulusan. Ay, makauma. Na, di ka man agpili-pili, Norman. Nuan niya ti adda dita. Iso ti anusam. Tadi ka mangtag iti maigatang iti naimas amasida. Ha? Lumaklakay ka aduldog ko nakmanan. Artag ka lang arudan. Sugador ka pa'y. Uray kumamat no saan ababae dagiti anak na. Ay unay kan aya Norman. Aginggat ka ano aya akasta ka. Na, bigbigat. Ngamday tamanan ngiwat mo ti mangmangag. Makauma. No nauma ka,
Nakarkaron ana umaakan ka, Norman. Ha? Iso amanipod ita. Namnamaam adikan pakibiyangan apos. Makaamu ka matan itibiyag mo. Ay, Edita! Di nakpanawan dito Hoy! Edita! Ang supli ka dito! Edita! Ay, salpag ititigas to Naabakak man Sana mabalin na diyang makasubbot. Nagdakilagatan din ang abak ka niya. Masapo lang makadiskitara kiti pagpuunok man Naguray ka. Ni Tata Erning na dyan Ayos. Mayat ti timing na. Sigurado adakil agad at tiawit na italakay. Pagpadak mo't dahi takit ang napagkla na sugado. Tinasayat. Asigak man kitde. Manuaya ti utangem, Norman. Oray 50,000 ko manu adda tata. Ay kat adda. Kat nutalo ka sut aribo ti awit ko ita. Ay kat pautangan da karo na, Tata Erneng. Sige. Pautangan ka. Tapno di mo mat ko na. Gamne. Siguraduam lang gagbayad ka tagos. Wan tata, awan rum magapagdanagan nyo. Ikari ngagbayad ak mutlaan nga dagos. Aggagatol nga mindag iti palad ko itagat. Marikrik na amanga bakak ita iti sugal. At to'y tigatad ngot utangam. 50,000 amin na ita. Agyaman na, tata. Ipalagip ko man Agtungpal kay taltaw nagtulagan ta. Kasta matenti porsyento na. Iti kasta awan ti agbali na paregot. Nawatam ka di, Norman. Wanda awan rumbang nga pagdanagan nyo kunak manen. Bayadak abayadan tinutang ko akwartayo. No kasta? Pinautangan na kanila kay Erneng, pare Norman. Wan pare, 50,000. Iso to'y nagpunak. Swerte nga raw, tayak pa'y ang mga abak. Ay, kano nangabak kan, di supli mong tinutang mo pare. Ito kasta, awanan ti pare kong mau. Saan pa'y pare? Paduak pa'y, sa akong do isubli ti kwarta nila kay Erneng. Ang pare, among may ngawan ka siguraduan iti sukan. Ang mga numaabak ka, katawan ton ti bayad mo. Sapay na ungtay jalakay. Nanya timbaga nga talagang aramigan na. Huwag ka rin. Di ka agdanag, tasyak ti makamok. Di ka natagari. Tani, agsusulti ako nakmanin. Umuna akon amaturog, nanang. Tanay, masapa akpay manen amapan agtrabaho inton bigat. Uray siyak, nanang. Masapati klasik inton bigat. Iso amaturo kakmatan. Sige anak ko. Umuna kayo nga roden amapan maturog. Taurayak pa'y je amayo. No saan pa'y lang asumangpet ni tatang aging gainton alas 10, ilak yun ton teri daw, nanang, tamaturog kayo matan. Wan anak ko. Uray di yung aminin urayan ni tatang, nanang. Maturog kayo kit din. Tani, rabiin. Wan, maturog akmatan inton madamdama. Ibusat laang to'y kapit. Ala, ingkay maturugan anak ko. Pasensya kayong Tata Ernie. Nakimos at talaga ti kwarta. Naabak amin agraman ti inreserba kapag bayad ko kumakada kayo. Anya! Ang di ka danag. Bayadang mo lang dahil diya pa man na makadiskitara kiti kwarta tata. San amabalin, Norman? Ha? Noon niya tinagtulagan ta. Iso, ti masurot. Awan mo't nga rugda talaga tata. Awan amok apangalag ita. Iso ka pa nga asyo ka di Tay kandak iti uray duwang aldaw apawayway. Ikaray, agbaydak mo't lang. Tangay di ka nagtungpal iti nagsaritaan ta. Ikan galangan iti pagnakmam.
Ay, awan at talaga day di anorman. Agpat-pat nagmangatan ijay sugalan. Wano saan? Ang mga numadamamanan nga agragragsak ijay inuman. Ay, talaga nga awanan na mga agbalbaliw pa iti asawa. Ilak kukit din tiritaw. Tamaturog akmatan. Ne, at damat nagtuktok. Ni Norman nga tanday na. At tinasayaan, lukatak tiritaw. Norman? Tulungan lang. Bakit? Pangaas. Diyos ko, naano ka? Apay adara-dara tarupam. Anya tinapasamakan ka, Norman? Anay ko. Anay. Hinayaan ba't? Talay. Nagsakit. Loot intero magihi. Ay kat ano sam tani. Nagado ti donor mo. Nagdakkel ti sugat di taayan ti kiday mo. Agraman bibig mo, bimtak. Agasan man day taan na may andakan ka. Uwan nga ron. Bakit? Awan pulos gaway ko. Tataludam kita ng bugbog kanya. Sakit nagdadakkel na. Naimbaglaangan ata sa anda ka at tinuluyan. Uwan nga ron. Kastao na yung buting ko ito. Kamok talaga di nakinggaan aging ga mapugsat na hangis ko. Anya nga tano agdarum tayo. Saanan, bakit? Larigat akal kalabanan na yata tayo ni. Kan may sa basol ko mata. Tasaan na ka nagtungpalit itulagan miya pa nagbayad ko iti inutang ko akwarta. Isabayamon. Day tanto ka nga minsugal ti ipang pangrunam. Anya itangay. Agnakam ka nga taitan, Norman. Ay, gunggunam Day tati maalaalam ga po iti kinaartag kan kinasugador mo. Kurang pa ikit di day Ninanang mo. Siyak lang arudon tinaagrabyado. Siyak pa itong tanyo mo. Kahit asino kumangay ti ungtak. Ni Edita, kasta ka day? Ha? Nagdakkelan ka abagi. Ngam irresponsable kamot nga amakan asawa. Ay naano saan ka laang alaklakayan. Malmalwan kamot kat at talaga, Norman. Ninanang mat. Ninanang mat nga. Ha? Matapis kan tulang atan. Ay, saan Maasi kayo kumamot kanyak, nanang. Kas makita yun man. Nagado ti donor ko. Gapoy ti panang bugbog na kanyak. Nagsakit inaut-utin ti hero bagay. Ay kung kunang kunak manan. No di ka pa'y lagna kum itidayta na pasamakan ka. Ay jak amaw, Norman. Anyang iti planong ita. Tanaimbagan dagiti sugat mo, Norman. Agsapol ak iti panggadak bakit? Agsapol ka iti panggadam ko nam? Wen, Agsapol ka iti panggadam. Kat inton agsweldo ka, mapan ka manan makisugal. Kasta ka di? saanan? Sorry ka din bakit? Pakawan na ko. Kapoy ti kinatuldog ko iti kalabas. Aklo na ka nagbasolak. Ngamita. Ikarik nagbalbaliw ako. Nga ta? Wan bakit? Promise. Ija akong ti arakan sugal. Agbalbaliw ako na talaga. Ay kat nasaya at matano kasta. Sapay la ko mga rod, tatong palom dagita akarim, Norman. Wan bakit? Talagang agbalbaliw akon. Promise. Manipod idi, inidjakon ti arak ken sugal. Nuada pakitang danan wano pakitrabahwak kat agsweldoak, iyawat ko amin iti asawak kat isuntumatan ti agpalingke. Ita adamatan pamilya ti duang anak mi, kat da kaming agasawa ti makakaadda a mangaw awer kadagiti apu ko mi. Adamat basit garden ko iti malikudan ti balay mi aminulaak iti agduduma a klase ti natnateng. Isumet ti maysa apakakumikumak ita. Daytoy man ti padas ko ajak 20 malipatan. Tuy pagayam mo
Norman. Tisugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Ti surat nga intay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Steve. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, Diyako nagpalpalikaw pay. Kinapudno na, binir nga sandak dito'y lugar mi iti major. Kayat nasawan, major problem. Gapuday ta iti kinamannugal, kinaartek kan kinababaerok. Pagyamanak unay tanasingpet tinatumpungak nga asawa. Saan akas kadagiti daduma aday talaeng putak-aputak ti araramiden da no kasjay amabartek ti asawa da. Isu na laeng tauray asinumat nga asawa, mauma iti kas kanyak aklase ti asawa. Sigurado amapnuan ket agpatingga ti pasensyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Aldawin, di ka pa imot nakasukat. Apa di ka umay? Umay ijay? Sa dino ti papanantala kay? Apa nalipata mo? Ito ti kasangay di anak ni pare Anton. Ay, ita aya. Kunak no inton maminsan pa'y asabado. Ita nga rudain. Ala, grupot kan. Tamapan tamangal daw iya balay da. Kasla masadutak matan arumwar. Si kalaangan ti mapan. Iyaway dan naktulaangan no adda mabati. Umay ka nga minin Ang kagsukatan torayin ka. Ay na, anyan tot orasan ngay. Kat nadyak pa'y nagdigos. Mapan kakit din. Agbati ang kunlakay. Sige. Sikat ti maka mo. Mapanak nga rudan, tas ang butik ti pangal daw dyan. Iyawitan ka tulangin. Uray awan isang pet mo. Basta agawid ka adagos. Kang runaan iti amin. Jay limpyo ka. Saan kat ayay nabarbartek ka manin asumangpet. Wan. Sige, mapanak ko. I can stop loving you. I made up my mind to live in memory of the lonesome time. Ay sus, nabarbartek ka manen, manong. Don't worry, my sister. Just a little bit only. Ay na, rab-rabiin ngam adda kakit din dito'y apumanag na. Walking street nga ron, may kabagis. Ay na, walking street asasawam mo't man. Eh, Di mo man amon, tilawlawatam. Yan, Alam, tama. agawid kakit din, ta siguradong urayan na ka ni Manang Mirnay di balayo. yes, of course. I will go home right now. Ta kundi English ka pa'y mo't nga ron. yes, Sige. Panawang ka dito. I will go home na. Bye-bye. Oy, Steve. Bumangon ka dito na. Steve! Durasan makan. Malaman na. Bumangon ka di tantaing kamanganan. Awan pa'y pulos impaunig mo manipod itay bigat. Ay, nagpanas agpaiso ti tiyang ko Anya nga tinluta mamasita. Nagdengdengak itay aldaw. Prito abangus asi nagpawak itinatang. Ay. At dapay mo't nabati. Ison ati sidaam. Ay, jaksaman mga pangarin. Ilutuan naman lang ni noodles. Loka med itlog. Sige. Mabiit lang nga rod tamang luto ak iti noodles lakay. Nagyaman na bakit? Awan anyaman na.
Ala, bumangon ka nga ruditan ta sumaruno ka ijay kusina. Wan. Sino jay kadwam, Steve? Apay adi mo padanunan ditoy? Ha? Ay, kuwante. Saan ko akadwa tayo dyan? Nakagitan ko lang di tagdan. Kasano adi mo kadwa kat nakita ka naka-holding hands kayo itoy? Ah, ay. Nantimot. Damagan na pa yung amin. Ay, sos, Steve. Aging gagayam ita. Saan ka pa'y lang nga nagbalbaliw? Sa nabalante, tadyak mo't isuksukat ta sawak. Naynayunak laang. Uray kas-kaste ko. Gudbuyak na tamat, ante. Da kayo, di mo. At itibayad ti silicon beans ngayon deliver mo di kalman. Ay, 20 mil amin data. Imbawas ko nga minan dagiti inalam idi nga abono kan sabidom. aywan, ante. Awan pa rin ko titidayta. Oh, at iti listahan. Mabalin mo akwentaan. Tapno di mo ibaga asasauran ka. Dahito iti kopyang. Kopyak mo to'y maysa. O sige, ante. Katagyaman na. Awan anyaman na kanakan. Di mo lang napalpalabas ni Manong mo dito'y paraangan nyo, Ipag. Limabas damat itay danda ni agsip ngat manang. Kadwa na ti kumpari na. Ay napanandaman nga tanaya. Ang mga napandamanan ijiperyaan sigurado ang mapandamanan makisugal. Ay, awan man nga ruden Ipaabak naman ang tinaglakwan mi iti silicon beans. Sapay dakkel agataday kay. Ay sus, apay intugot na nga ta. Sigurado dayjay pa iti kunam. Ay na, awanan ang arod. Sapay pagaayat na matlata ti makisugsugal nga oray kanayon mat amaabak. Ay, day takot nga rod. Talaga asakit ti ulo dayjay akabsat mo. Laklakayanan ngam awan latamot pa nagbalbaliw na. Kanayon kumot abagbagaan ngam talagang awan dengdenggan na. Ay na, nagsingpet ka ngamin unay manang. Ungtam ngamin no kasapulan nga apaem, aramidem. Ha? Barang makarik na. Nukas jay ngamin apan panoy nuyam, agruam. Isu nga ikamkit di iti pagnakman na. Nasaya at matasimmangpet kan, Steve. Oh, apay ka di bakit? Atay bagab? Ayan tinaglakwan ta iti silicon beans. Awanin Naabak iti peryaan idirabi. Anya. At ang arod suspetsa kasi nahaorda kami. Talaga ngamin anak kimos ti kwartang igam ko idirabi. Nagnag na kami pagkat din nagawid Tawalti mo pagplete mi katawan na bati. Ay, unay kan, Steve. Talaga ka di akas tamlatan akanayon, ha? Amumit nagrigrigatan taday di akwarta. Ngam napan mula ang impaabak ijay peryaan. Sa nabali, tamasukatan tumatlaang dahil bakit? Mapantantuman ang agburas iti binskin sili. Aglablabos kan, Steve. Ha? Nabayagan a panahon anagul ulima ka. Agyaman ka tanasing petak. Nga uray kasta ti aramid mo. Ngam ita, jakon kabailan. Napunuan na kon, Steve. No di ka pa'y agbalbaliw. Agsinatan. Ay ko saan bakit? Pangasim ta din aksinsinaan. Ikarik, agbalbaliw akon. Ija akong nagitibiso. Promise. Naimbag nga daw mo, friend. Kastamat ken ka, friend. Anya nga iti madamag. Syakit di at irumbang nga agdamag iti kastaken ka, friend. Ha? Ni, anya ti kahit mo asawan, friend. Kasla nangag ko ngamin nga agap-apad manong mo kiniipag mo idirabi Apag husto ngamin alim mabasak di tabalayda. Iso anang ko ti panagsinsinong batda. Kasta aya? Wen, friend. Amangan no tinungpal matan ni Manang Merna ti kunak nga apaan na ni Manong Steve. Anya? Ni, imbagam ti kasta kiniipag mo, friend? Wen, barang makarik na matan di kapsat ko. Aglablabas mat ngaminan. Gaputan na singpot di asawa na, aramidan na matan ti kayat na. Hay, laklakayanan ngam aging gaita, kasjay paylaeng ti ugali na. Sa bagay, husto matkit di nga agpayso no inapan ni Manang Merna nila kay na. Barang agnakam kat agbalbaliw matan. Wen asino mat ngay ngamin nga asawa ti maragsakan iti kasjay nga ugali na.
Artek lang arudan, sugador pay. Hay, uray kabsat ko ni Manong Steve, jak kanunungan tikas jay nga ugali na. Mirna, bakit? Apay. Ay, ko. Sumurot ako makin ni Pare Santos. Mapan kami makidaya ije laod. Ay saan? Sigurado nga agbartak kan agsugal kan tumanin ijay. Saan mat? Bakit? Kasaranday jay. Iso nga onti sugal. Ay oray pay. Sige matin Italaang mo. Ikarik. Sa anak agbartag, promise. Ay kat mapan ka Ngam inton agawid ka. Awan tumatan asawam asang patam. Anya? Nalawag tinangag mo, Steve. No ipilit mo ti kayat mo. Sige, saan ka alapdan? Ngam ipasiguradok matkan ka. Nga inton agawid ka. Nakasako aminan abadbadom. Saan nga Rodan? Di ako nipilit kahit ko. Bakit? Anya day taigam mo a papel na kay. Kasla invitation card mat. Uwan bakit? Asino ti akin kuko iti day ta? Agkasal ka no ti anak na Martin Candelia. Inala dataan ninong kininang. Ay kat mayat Naimbag man tanalagip datamat nga inalakas ninong kaninang. Uwan nga Rod. Anya ngay nga tatimayat nga irigalo tan lakay. Sigaman bakit? Uwan saan? Mang tagtalangan iti kwarta. Tay sudan tun ti makaamo gumatang. Ay kat sabali pa'y ati kwarta nga itad ta. Nagadun nga Husto laang mat lakay. Maminsan dalaang mat nga agkasar. Lubos-lubos ang tan Tapno di da ibaga anak kirmat da tao. Uy, Pare Steve. Naipaglaki din tan nalanaan ka. Oh, si kamay gayam na ito, Pare Anton. Wen pale, medyo nabayagan dyan na uda nagkuyugan ta. Wen nga Rod pale, kahit mo tayong ta makilas na iti abagatan. Ha? O sino tinatay dyan? Yan ngay asawa ni Nana Mila, ni Tata Nandeng. Apay di mo malagip. Naatake iti puso. Uwan, malagip kon pare. Kunak lakit din na itabo ng dayjay. Saan pa'y gayam? Saan pa pale? Itangalot ti last night. Kasano, mapanta? Imununan na kita card mates ta. Kastaya. Sige, tagpakadak pagin ni bakit ko pare. Ay, nasaanin? Di ka nagpakada ta sigurado adi nakapalubusan ni misis mo. Aglibas kan pale. Ibagam tamapan ka agsibog. Wano saan, ibagam amapan mo dalusan lagi timulay o asili. Ay, wala niya. O sige, urayan na ngarudan dito pare. Di kan umay balay. Tamangan nung makita na kapay ni bakit ko. Ang gawitan, Pare Steve. Wan pare, nabartig talang arudan. Labak tabay. So nga gawitan, Pare Anton. Sinaudatan sa amin na ganda kay ayam ta pare. Iso na abak ta. Ungarod, pare. Bayaman, kwarta lang dito. Masukatan ni kwarta, pare. Dito di ganahin mo lang lagipan. Kawin ba na? Kabay lang ka di pa itiyag mo niyo? Uwan pare, sakpete ko nun. Mana, lumugan ka nito motor ko, gawin tan. Sige pare. Inayade ba? Tali, sakpay kaya't timatay. Siyapay masikog ni bakit ko. Ang kahit ko pa yan makita ti putot ko, pare. Uwan ka di pare. Danag mo na yan. Nalala, lumugan ka tamapandan. Manang Mirna! Manang! Anya day jay, Patricia. Ay, kwa! Ni Manong Steve, Manang! Oh, apay ni manong mo, ading ko. Nadisgrasya da kano iti motor itay parbangon. Anya? Intaray da kano iti ospital. Ay na, day tuyan ti bagbagak. No nagtangkan tumat nga min ti ulo di kabsat mo. Anya nga ita. Ay, uwan nga rod, Manang. Mala, umay katakuyugan na kamapan di ospital, Patricia. Uwan, Manang.
Awalan. Sagsabag tan mga pagnabakain. Masapol ka no ang maoperaan ti may sa asakam. Anya, Agyaman ka ah. Ta saan agrabe ti pan nakadisgrasya yo. Tano grabe, amangan no talaga ang maputa din ta sakam. pakawanan lang bakit. Ay, jakam mo ti ibagakan kay Steve. Bakit? Among ka di akayat ka bukawan. Kayat ka nga utan. Kayat ka nga apaan. Anyan tadyak maaramid gapoy ti kas na kasasaad mo. Kinapudno na. Nabambanog ako ni Steve. Pangasim, Merna. Hindi na kumawat pang panahon. Pangasim tayo si kasuan katulungan na. Ikarik, nagbalbaliw ako na talaga. Promise. Kapilitan ah. Lagi ka matan makarwal. Mabayang paisakan tumakarikover, Steve. Bakit? Ano? Agawam ti agpapigsa. Tapno makarwal kan dito ospital. Nay, sa dino ti papanam bakit? Nakasukat ka, May. Mapan kami ijay kasaran. Ah, nay, asino ti kadwam? Ay kat dagiti ko kumalik ah. Rumarak man mat. Mapanak mat agaliwaksay. Tani, maburburing akong dito balay. Ha? Mapanak man mat agrelax oray sagpaminsan laang. Ay kat agawig kang ardadagos, Tanay awan kadwak dito'y balhay. Wan, danag mon aya. Ngam no maimasan mi mat ni makisala. Kaya di parbangon kaminton nga agawid. Anya? Inutuan kamat ket din iti kanam. At damat ti agas mo di talamisaan. Di talaangan manggaw at aramidam. Kan may sa, napigsa kamatan. Kabailamon asiksika. Taad damat saklay mo akatulungam. Apay, di nakpailangan nga yan napakawan. Bakit? Nabayagan ang napakawan ka lakay. No di ka kuman napakawan, di saan ka kuman nga sa asikaswan. Nabayag ka paikit di kuman apinanawan. Ha? Ngamkas makita man. Adda aklat ta dito'y balay. Nasaya at tipan nakilangan ko kan ka. As asikaswan ka. Gapot na asawa ka kat nga rod. Iso nga awan nga roden maibagam, Steve. Nasimpet akit di Tauray ka sa nuti kinaartak kan kinasugador mo idi. Inananusan ka. Bakit? Iso adi ka agrek-reklamo no siyak mat ti agbulakbol ita. Di naklapdan iti kayat kung aramidan. Takayat kumat ti agrelax. Naawatam. Inkarigatak ti nagpaimbag. Sinurot ko amin abilin ti doktor. Manipod pa nagtumar iti agas ken pa nag-exercise. Kaasi ti apo nagimbagak met. Agingga ang nakapagnaak manen. Iso na laeng taadda basit pa nagpilay ko gapo tanalando kanen ti sakak. Ngamkit di impakitak iti asawak at talaga ang nagbalbaliwakon. Pagyamanak unay ti Diyos. Ngamin, inikkan nakpay iti may kadwa agundaway tapno masulnitak dagiti nagkurangak iti asawa. Manipod idi, nagsubli iti sigod ti ragsakmi nga agasawa. Ti ammo mi pa idin ket saan kamin a maaddaan iti anak. Ngem kaasi ti apo, pinaraburan da kami met iti maysa a babae. Daytoy man ti padas ko ajak to pulos malipatan. Toy pagayam mo, Steve. Ken ka pagayam, Steve. Ammom kadi asaan nga amin ket maikkan iti may kadwa agundaway? Nagasat ka pagayam ko. Ngamin naikkan ka pay iti tiyansam nga agbalbaliw. Itultuloy mo nga rod ti agbalin a pagwadan nga amakan asawa tapno agbalin an-anayas ti relasyon nyo iti pamilyam. Alakastan pagayam, Steve. Ket pagyamanak matunay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim, isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.
Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita ket manipod ken ipagayam tayo a Loren ti Cordon Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, may saakmet nga OFW ditoy Hong Kong. Balasang akpay iso asyak ti mang papaadal kadagiti dua a kakabsat ko. Naawi sakmet a nagsurat tapno inak ibinglay ti nagbalin apadas ko nga aging gaita ket kasla nagrigat paylaeng nga aklonan. Padas a nagbalin a leksyon kanyak gapu iti pan nakapasakit ko. Rugyak nga rodan ti ag salaysay. Kumusta ti trabaho minsan? Okay lang, matinsan. Iso na lang ta medyo maikawaat. Ay, nagrigat gayam at talaga ti mayadayo iti pamilya. Ay naku namon insan. Ang manyangi nga rod, talaga kasta ti biyag. Matay tayo met nga minitibisen. No saan tayo agtrabaho? Ay, huwag nga rod Itaklaan ang maawatan tirik na dagiti OFWs. Isugayam apos iti social media. Wen day talaan nga min ti liwliwada dito'y adayo. Ti ag Facebook, wenno ag TikTok, ta dito'y da mairwar dagiti anak akan tirik na ako nada. Sa bagay, awan metkit iti dakes na no ag karapost da. Wen, ngam no maminsan, masubsobraan mat ngamin dagiti daduma. Danda ni ipos damat amin na ama ipapanitibiyag da. Day talaan nga agpaisong insan. Di damat pen amo kontronan. Basta da siguro i-post da. Sige, post dalat na post. Hay, wen nga rod Angam saan man kit di aday ta ti pagsaritaan ta insan? Diyay man kit di pagsaya ata? Tapno sana sayang ti katay ta dito'y asumanao. Wen nga rod Siganto mga mininsan. Sa balimot nga agpayson tinagturungan ti saritaan ta. Aday tan ti order ta. Mangan tapay, ta sa ta ituloy ti agistorya inton madamdama. Itaman pa'y anasapa ka anagawed lakay. Wen ata, kaslag tudumat nga miniti na pigsa. Isa dinardaras ko natin nagawid, bakit? Agkapi ka kaday ta itimplaan ka. Wen man bakit? Mabit lang nga raw tamang timplak iti kapem. Ay, wen gayam. Imawag ka din ni Loren. Saan pa'y mag? Apay, adda ka di ibagam ken kwa na? Mangibaga ako, maitiigatang ko iti abunaw. Abunwak man nagtimulak agawad ken aba, tapno lumang tuda. Adtuyan ti kapem lakay. Agyamanak bakit? Ay ket ibagam tua inton umawag lakay. Wen man, maring nga dapay nabatay a kwartana. At damot siguro, tadi naman ipawpaw it amin ti sweldo na. Masigurado nga agor-ornong matlaang dayjay. Ibagam tuman nga raw no umawag, takasaritak to ti anak ta, bakay? Wen lakay. Ibagak to kan ni Joy, tawagan na ni Loren. $246, 47, 48, 49. Dayjay. Hay, dito'y matlagayam ti ayan na. Nagri ko sa klagayam itay. Sorry, miss. Sorry. Inton maminsan, ti pagpag na amlaang ngamin ti kitaam. Saan ka at tumalangkyaw, tapno di ka makadungpar iti padam amagmag na. Oh, kabayang. Wow, Ilocana ka. Pasensya ka na. Wala kaming birbiro ka.
Iso ako na matumalangkyawa kita eh. Diyak ingagara ti mang dong parking ka. Pasensya ka na talaga, miss. Okay. Sige, tagdardarasan. Ada nga aming birbirukat. No kayat mo, tulungan ka namang birok, miss. Ah? Ay, kwa. Ay, sanan. Nakababain matkan ka. Agyaman naklangan, sir. Oh, ops, mabit lang. Ah? Di ka agsara iti dalan ko, ah. Aglisi ka, tamag naak. Ang mga numabali na maalat yung number mo. Wano ti Facebook account mo. Anya? Kaya't kung amin ti bumawi, gapo iti pan nakadungpar ko ken ka. Iso na lang, tagdardaras ka. Iso ano mabalin, itid mo lang ang ti number mo. Wano ti Facebook account mo, takuntakan ka inton mawaya anak. Okay, aklaan mo, sir. Saanan ang masapol a bumawi kayo? Alaala, aglisi ka iti dalan ko, tani, agdardarasak. Pangaasim, tadi ka manaktat. Naglungkon. Itay ko pa'y anadlaw ti lalaki a sumarsar mo kanya ka. Surusurutin naksamat. Sampay nakakalugong anak ka shades. Diyak makita ti rupa na. Partakak pa'y timag na. Manglikawak. Mapanak iti ayan dagiti adu at tao. Iti kasta, mayaw awan ko. Paliiwak no talaga asursurutan nak. No kasta man bilang. Awagak adagos ni Insan Melvin. Iti kasta, makapagkidawak iti tulong. Aray ko! Sorry, miss. Si Kamanan? Oh. Di mo sikat tinakadinlong parko itay ije mall. Nice meeting you the second time around, miss. Na, sursurutin naksamat. Ha? No kasta, si Kagayam timang sursurot kanya. Ha? Ay, kuha. Sorry, miss. Kaya't ka lang matamamam mo. Siya gayam ni Edgar. Sika nga eh. Ano ti madaydayaw nagan mo ading ko analapsat. Mabalin ka di, awan oras ko ang makiginantil kan ka. Dita ka man lang. Ops! Kapit lang, miss. Di ka kati unay agsupsuplada. Kaya't ko lang mati makigayam kan ka. Isa relax ka lang ka di. Ado pa'y tijak na gatang. Iso apang nga asim, taaglisi ka itidalan ko. Di ka kumamanaktak. Sige, tulungan kan nga agpalengke, miss. Nadagsan sa amat tibag na awit mo. Mutoy, dasi akong ti mangigam. Anya? Saan ka madlang sarde nga, naging gadi mo itod ti awit mo? Anya? Alan, itod mo, tap na makapalengke kan. Sayang ti oras. Kita man o, aldawan. Tulungan kan tap no mabibiik. Di kagdanag, tas anak mo tamaragdakdakas. Kumusta amat nga tanlinore ni Jay abroad bakit? Wan nga agpaisaw. Medyo nabayag matan jay naudi nga inmawagan na. Natagtaga-inap ko kahit inirabi ay. Anya nga'y tinaytagtagay na mo lakay. Nagawid kampay iday kat ada kadwa na alalaki. Inyam amuna ka na nga iso tinubyo na. Iso na lang tadi da mabalinti agkalay sa agaputa dan asawa ti lalaki. Anya? Ay, Diyos ko. Iyad adayom apaw. Sapay la kumatasan ang makatumpong di anak ta iti lalaki nga addaanan iti pamilya. Wen nga ron Sapay nakaragragsak kampay ini ti anak ta iti tagtagainip ka. Ay, tinasayaat. Awagam tuman kitday ta kumustain taman may. Sige, taibagakto ka ni Joy wano ka ni Binjay tawagan ta ni Lorraine lakay. Uwin man bakit? No para kanya, awan matkit di siguro, ti madi akay papanantin ay tagtagainip ka. Ang istorya aklaang mo't tapno ada pangibas-basaran na no bilang laang. Uwan tadi tay matamong agpaisaw dagiti mapasamak kadagiti masungat nga aldaw. Nang runa kat adda iti adayo ti anak ta. Adan samat awag mo insan. Kaslay tay pa'y nga agun-o ni ti messenger mo.
Adun sakit di ti kachat mo Ay na, Jayman stalker ko idi na panalawas insan. Nagkulit. Chat at chat. Awag nga awag. Kanayon nga adda pa good morning kan good night na. Ay, wow! Sana all insan. Ah? Sino ngayon matday ta nga stalker mo insan? Edgar kano tinagan na. Kanayon na nga istorya ang tibiyag na. Nga uray jak mat damdamagan. Taga ano ngayon mat kano day ta nga Edgar insan? Taga Ilocos kanumot. May sa kano a single parent. Nagsinada kano iti asawa na. Tanakilalaki da ito iti mismo a kumpare na. Kasta? Uninsan, iso kano ti may sa arason no apay nga da dito'y Hong Kong. Tapno mailiwliwag na kano ti pan nakapasakit na iti asawa na. Kasi ti kanayon ko nga ibaga insan. Di ka unay agtaltalak. Di ka basta mamati iti uray asino. Laglagi pa mga adakan dito'y adayo. Titawan ti sabali a pagtalkam no saan lang ati mismo abagim. Wan insan, ket agyaman nak iti kanayon apanang palpalagip mo kanya. Hello? Hello, Loren. Good morning. Good morning to Edgar. Di mo day off mo ita? Wan? No kasta, masolo kang arot ita. Ha? Kayat ko asawan, mabalin mo't siguro nga agsarsarita ta, aging gainton malam. Anya? Grabe ka mat Edgar. Sobra mat tanday tagmalmalam. Ay nadyak la maanusan ti makiis-istorya ay ti agmalmalam no bilang laang. Joke! Sikaman, di ka man lang maangawan ako na. Ay napasensya kan Edgar. Ngam talaga ngamin adyak mahilig ang makiin-in ni istorya ay ti mabayag. Masikura anak no kwa. Mas kay kayat ko pa'y ti maturog iti agmalmalam ngam ti makiin ni istorya. Agpasyar nga kayat mo? Depende Depende iti mood ko. Kan depende no asino ti kaduak. Nungay siya, kayat nakadiya makadua? Ha? No okay lang kan ka, agsarak tayo ta. Total, day off mo man. Mapantagpas pasyar, tapno makaliwak say ka mata. Sana puro trabaho. Sa dinong ay kumamot ti pagpasyaran ta. Adda amok apapananta. Mayat ijay, tapresko ti angin. Adda pa'y amok ka na ima sa panganan ijay. Ijay tantumutan nga aglans. Kita agtuinton madamdama. Barang gumagatak to arumwar, Edgar. Di ka ka din nagkad-kad. Di ka mataragan, tay libre ka. Ha? O anya, mayat ka? Sige. Awagan kan tuinton madamdama. Apaman amalpas ko ti aramidak, Edgar. Mapanakaon ba kayo? Nagsapa kamutan lakay. Nasipngot pa'y lang Uwan atap no adamalpas ka. Napudot tuman nga minan inton aldaw no kwa. Namigat kan Saan pa'y? Nagkapiak laang. Umayak to mamigat inton madamdama. Sige nga raw. Agluto akto inton madamdama iti sidaan tayaw. Way, ala, mapanakaw tanay. Mapan ko pa'y iwayway na itidingon tayaw. Wan, mangburas kan tuman iti utong kan pareya ta isagpaw kunto iti dengdengag inton aldaw. Way, sige, mapanakaw ba kayo? Hello, Nanang. Naalayo ka din timpawit ko? Wan, anak kaw. Intad kumatan kadag iti kakapsat mo ti inbilin mo nga allowance da. Kasta matan ti igatang ni tatang mo iti abuno. Nasaya at mat nga rod no kasta, Nanang. Kat, kumusta kayo matditan? Ay na, okay kami laang mat anak kaw. Sikakit di Kumusta ka dita? Kumusta ti trabaho? Kasi ti Diyos, nasaya atak mo't dito'y Nanang. Awan ti rumbang apagdanagan nyo. Takas iti naibagak itin, nasingpot tinatumpungak nga amo. Banag arumbang apagyamanan tayo iti Diyos, anak ko. Ngamen, inpaayan na ka iti nasingpet kan man nakaawat nga amaw. Saan akas ka dagiti dadto mga stricto piman dagiti amo da? Wan Nanang, day tamot ti kanayon ko apagyamyamanan.
Ningay mat kasinsin mo Milvain. Kumusta mo tan? Agkit kita kayo madlaang kadidita? Wala nang, pasaray agkita kami mo't no aldaw ti day off me. Dandanin sa amot tan ti pa nagbakasyon na. Kasla iso ngamin ka, tinbaga ni Antim Ahelen, idi nagistorya kami. Wan, nalpas nga minan ti kontrata na nanang. No kasta, saanan nga agsublay. Di na pa'y kanuam mo nanang. Kitaan nanto ka no. Di kat awanton kat kadwam di tanak kaw. Adumatkit din ati na amamok dito ay nanang. Saan akas ididamo, ani insan Melvin lang ti amamok. Aya, ay kat mayat ang araw no kasta. Wan nanang. O sige, taituloy ko manin tagtrabaho. Baliwak to manin ti umawag. Sige anak kaw, agan-anad ka ditawan. Wan nanang, kastamot kada kayo dita. Bye! I love you, Lauren. I miss you so much. Ay, una yan ni Edgar. Talaga dagulit. Apay nga taan nakalaglag ang tiriknakan ko na. Panagrik na kat mapukaw amin abambanog ko. Nukastoy akatetex ko. Nang runa nukas day nga agvid-video call kami. Kastamot din, nagsarsara kami iti personal. Ay, Jackson malapdan tiriknak nga gayat kan ko na. Replyak. I love you too, Edgar. I miss you more. Aday na. Naisend kon. Umawawag manin tiloko. Kailiw nakman nga tan tiloko. Asong bata. Hello, Edgar. Nagyamanak ta pinatgam tikid daw kung agsarak ta, Loren. Kasano kat dagulit kamot ngamin? Anya itayon tay ko ng mga ibagam kanya? Kwa, namin, emergency. Ha? Aday ta iti ospital ti anak ko. Kat mayroon ajak pa nagsweldo. Ang mga nung mabali na pabuludan nakpay lang iti kwartang kita, Loren. Ha? Di ka matanaga. Ta isublik mo't lang dagos. Apaman nga agsweldo ak. Promise. Mano kumaaya ti bulodam? Nagdapan na kabalin na kat oray 20,000 kuma. Ay, kwa. Awan mo't kas na akwartak. Kaipaw-pawit ko lang amin kadananang idi na minsan nakalman. O sige, oray na itakagudwa lang aruran. Tasakto agkita iti mabalin ko apagbuludan iti daddo mga inayon ko. Sige, Edgar. Ay na, agyaman na, Loren. Thank you talaga. Agasam, nakita ti may di mainsan. Ah, dayjay? Awan dayjay insan. Fling-fling laeng. Oh, sigurado ka? Wen, awan dayjay ko naklangarudan. Pagpalpalabasan lang iti oras. Kat no dandan ni inaldaw kan rinabi kayon samat nga aging inawag. Rumrumwar kayon sapay. Agdaydit kayo. Saan ka di? Ay na, saan aday dayjay insan? Normal laeng apa nagpasyar ti aggayim dayjay. Okay. Di kan pilitin amang ibaga iti pudno insan. Angam ni, di mo kumaliplipatan ti kanayon nga ibagagkan ka. Ah? Ay kwa, uwin insan, di ka kadimadanagan. Tadyak to pulos malipatan dagiti kanayon mo nga ibaga kanya. Nasaya at matngarod no kasta insan. Utak ti pagandarem ditoy. San a puso? Tano nalok ng ti pusom? Amangan no si kanto ti maiyaw awan insan. Bumulod ako mamanan iti kwartam, Loren. Anya? Please. Ang Edgar. Naatake nga ni nanang ko. Kat intaray da kano iti ospital. Awan gastusan da. Awan mo't may pawit ko. Tadyak pa'y mat nagsweldo.
Isa pang asim ka di at pabuludan nakmanan. Dakkelan tinabulod mo kanyak, Edgar. Kunam nga isublim adagos. Ngam aging gaita. Di mo pa'y mat binayadan dagiti binulbulod mo. Di ka matanagan. Taitad kumatlang ako sa pama na maalak ti sweldo. Kasta ka na yun ti bagbagam. Ngam no agsweldo ka. Awan matititid mo. Ha? Ay, ako ha. Itad kunton hintun sa marunong agsweldo ak. Promise. Maudin da ito eh. Masyan ka kumakanyak, Loren. Please. Awan nga mina na talaga ti masit ka. Isa pa nga asim ka di at pabuludan ako. Please. Amangan no adapay kwartam dita mabalin ko abuludan insan. Anya? Itaman pa ya bumulod ka kanya, kinsan? Kwa, jak pa'y ngamin nagsweldo. Pangan-anwam kumaayay ti buludam. Ipauit ko kada nanang. Simro kanuman ngaminan ti high blood ni tatang. Iso nga intaray da ija ospital. Kat kasapulan dati kwarta agastusan da ita. Di mat imbagak ngamin ken ka di mo ipaw-paw it amin na kwartam. Mangibati ka matapno adda alaam no kasta nga adda emergency. Kwa, Agpudno ka man kaniya kinsan. ha? Adan samot ng tadamiti kwartam. Binulod ngamin ni Edgar insan. Aniya? Kat singiram ibaga makasapulam met ti kwarta a binulod na. Day tangarod ti parikot insan. Jak matin makontak ti cellphone number na. Agraman ti messenger na. In-block nakmat ngaminan. Anya? Manungay ti binulod na kwarta ken ka? Ribo-ribo mata insan. Manungarod. Kurang-kurang 80,000 insan. Anya? Nagdakilan ngay insan. Di mat kanayon kung ay bagakan ka. Adi ka basta-basta nga agtalak. Nang nangruna kadagiti lalaki. Ngamin, ado ti scammer ditoy. Jak marud amo insan. Jak amo no apay a pinabulbuludak. Ti amo akit isubli na matlaang adagos. Awanan insan. Agbabawi akman ngam naladawan ti amin. Ay sus! Awanan insan. Binodol-bodol na kanday dyan nga igar. Wan nga rod insan. Kunak nupod no nga ay ayatan nak. Ngam saan matgayam ta pinagkwartaan naklaang. Panagkunakit sa anan nga agpakita pa'y dayjay ken ka. Ngamin, malaksida na ala nanti kay kayat na ken ka. Iniskam na kapayen. Sigurado amang birok maniniti sa bali a biktima na. Hawanan ba inday jay alalaki? Di pa'y lamaustal dagita a klase ti lalaki. Marwam! Panagriknak idi kat kasla nagtupak ti langit kanya gapo iti kasjay anapasamak. Jak amo no anya tinaknakan ko taapay nga ininted ko ti kayat na. Kalaat-latan asaan ang nagparparik na ni Edgar kalpasan anaited ko kenkwana ti bulbulodan na akwarta. Tinasakit saan lang akwarta tinapukaw kanyak no di kat agraman panagtalag ken dignidad ko. Saan lang ati puso ken riknak tinapasaktan no di kat agraman ti bulsak. Nagsakit a panunutan anapan laang iti tao nga ulbod ken manluloko ti kwarta a nagrigrigatak. Basol kumatkit di, ngamin nagtalekak kenkwana. Banag a pagbababawyak, iso na laang tanaladawan ti amin. Ita saan akon abasta agtaltalek, kang runaan iti amin kanayon kun nga ununaan ti pamilyak. Isuda ita ti priority. Ngamin, amok nga isuda ti pudpunno amang isakit kanyak kat didak tupulos lukwan. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Loren.
ken ka pagayam Loren. Daytoyan jay kunkunada adi karumbeng nga agpayturay kani ayat. Di ka agpayturay iti marikriknam. Panunutampay nga umuna dagiti mabalin nga ibunga na sakbay nga agdesisyon ka. No panunutam naglaka nga agpayso nga ibaga. Ngem no sikan a mismo ti adda iti sitwasyon nagrigat ti agsao. Angam anyangay nga rod, talaga siguro aparti amin ti biag dayta. Saan nga amin a panagayat ket pudno. Numaminsan adalaok na alinoloko. Saan nga amin nga I love you ket nagtaod iti puso. Numaminsan nagtaod wenno gapulaeng daytoy iti kinapuskol ti pitaka wenno bulsa. Ala ket sapay la kumata agserbi nga adal daytoy kadagiti kakabsat tayo a makangngeg. Alakastan pagayam Loren, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.